Shubor nakaslem jong udongsan hima. Kajingmi shakmat jong kiriu rang ba ban pli kaslem ai jing hikai hagabayade ba kakami le kai football le si kan salong ka kabuk siari gi khna don sam pan gi batrang kumnu ban pintibet yaladi hagakami le kai football ka Bright Star Football Academy ka dei ka wi ni kislam ai jing hikai football ya ka bala pli pat ba hapo ka sornong stan kata ha ka singi sajan jo ka tayo balala ha ka ba uba Australi Rashir sodar kusnong new nong stan ulalong kumukong san Haringkat ke jingasan ranang Dr. Lomausor, Vice President ke MFA, kumu sembut kongsan bat kiwe-kiwe. Ha ketika sengi kum kadak ke jingpli patba, u kongsan ulai yuak ban kap yu ribbon. Bat ulai ru ke jingero yu ba Precious Stone rin tatiang, President ketika Shlam, kum juru ya ka ying jong u. Namar ke jinglong balak loy jong ka ying ban wan seng ya kum ketika Shlam ka balala ban ai jingkai, ya ki khna jong ka than bakin kiyo ha ke jingilak ka sports. Kabalong kaway ni kijing kilanmen kaban panlan ikisamlan na kijing mliin basniw. Syu agate kislam aji hikay ni hikay duba abandon mami lamin AIFF Blue Cups leader AIFFD license futsal 1 ubaday uwe na kikuch balapaw baha ha kajala. Kate kislam kadan ha kakantan nanden jang kasnong nunong stan bat ha katehi kajaka kabadan kamadan aji hikay lapalong ikate kijing alang play patba Balapanya yang ketiga jingalang do ba Frankie Hujan kum ucaman. Iiba kibun kitalan kila sujak no nomar ba ka structure lani ka kamdon mo katakalan yang i bat kam bat nakatakadaw bun kitalan anu bun kikna ki sakut no lani ki hab no hashtag lanti bat kimpoy sa takatong tangba nga ay ka kitin tangba Pi ki kena ki beret wat nom du jingkermen hakini ki kendiat slam kaladon bun ki ki development la ne ki jing persian na kaliang jong ka sorkar na kaliang jong ka Mekaliang Football Association na kaliang jong ka AIFF but kumban chuperkan mau pi ba nadu balasdang ya ka grassroots level coaching hangtay hanong pendeng bat mentalay lay kala don arlay tili kamot ko bagila syem ki kena pra hadu karangon pra snam seneng ki don ki grassroots bat ki don rugi ba haneng khat san snam ki don ka advance football academy coaching kamot ila don menta ka slam wat nagaliang jong sorkaru ke kani kalong ba kataka bawat ba menta ki don bun nda pila start rachai ka kota ban yo kam kidon ngok by president kadon hi ka guideline ke ka suk ep lada pi like police aero kila long pa ka exercise jong piang ne kala full train hungni phimba shu ban ko batiwai denga smu ba nakaliang jonga ngamla ban I contribute ya pi kani ka academy te lada don kano ka jinge ka bayade bat ki ba pi wat Gran wat nakabenta kani pensan ya kani makloy ban ay tino kikot kum kiwan osi nakabenta banyat ya kani syaplang